Is-summit tal-Med9 f'Malta l-ġimgħa wera b'mod konkret il-messaġġ li jibgħat il-Prim Ministru Malti Robert Abela li pajjiżna huwa ċentru għal dialogu u pjattaforma biex jitwasslu l-valuri Ewropej u jitqajmu il-kwistjonijiet tal-Mediterran quddiem l-Unjoni Ewropea. Dan kien is-sentiment ewlieni li esprimiet ma' dan l-istazzjon l-avukat Rachel Powell fl-analiżi tagħha dwar dak li ġie maqbul f'pajjiżna. L-iktar ħaġa importanti naħseb illi wieħed jista' jislet minn daw id-diskussjonijiet kollha li saru hija l-bżonn li flimkien mal-ġirien tagħna nestendu relazzjonijiet mhux biss mal-Ewropa iżda wkoll mal-pajjiżi l-oħrajn. U dan huwa punt importanti ħafna għaliex din hija waħda mill-policies li Malta tisħaq ferm fuqha li jkollha relazzjonijiet tajba mhux biss mal-pajjiżi Ewropej iżda wkoll mal-pajjiżi Afrikani u lil minn xtutna. Dak li tkellmet dwaru Dr. Powell kien irrifless ukoll fid-diskors li għamel il-President Franċiż Emmanuel Macron li nnota kif f'pajjiżna fejn anke kellu laqat bilaterali importanti mal-Prim Ministru Taljan u l-President tal-Kummissjoni Ewropea intlaħaq qbil dwar diversi temi, inkluż dawk li jirrigwardjaw il-ġejjieni brabta mal-qalba diġitali. As far as our European investment concerned, as it has been remembered by the Italian Prime Minister and Maltese Prime Minister, we must confirm the statement and have a clear determination so that our Europe can be a leader of digital transformation. Il-valur tal-ospitalità f'pajjiżna kien ukoll punt li tkellmet magħna dwaru Dr. Powell li referit ukoll għal parti mid-diskors tal-Prim Ministru Taljan Giorgia Meloni. Din hija valur importanti li aħna bajna nħadnu tul is-snin tant illi kif qalet ukoll pereżempju il-Prim Ministru tal-Italja Meloni hemm legami hemm rabtiet profondi ħafna bejn Malta u dawn il-pajjiżi b'mod partikolari fil-każ ta' qed tirreferi għall-Italja iżda lil hinn mill-Italja anke mal-pajjiżi l-oħra. Intant Meloni ma faħreġ biss ir-relazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi, anzi stqarret kif din ir-relazzjoni se servi ta' pedament għal aktar kooperazzjoni fil-ġejjieni, inkluż l-isfida tal-immigrazzjoni illegali. Nei giorni scorsi io avevo inviato al Primo Ministro Abela una lettera chiedendo appunto di affrontare questa questione. Lo devo ringraziare per averlo fatto e devo ringraziare i colleghi perché nella dichiarazione finale vi sono molti elementi concreti, seri, che affrontano la questione migratoria, anche molti di quelli che erano stati suggeriti dall'Italia. Lilin mid-dikjarazzjonijiet li għamlu dawn iż-żewġ mexxejja importanti anke fuq livell Ewropew, il-Prim Ministru tal-Slovenja u l-Portugal Robert Golob u Antonio Costa rispettivament ukoll ringrazzjaw lill-Prim Ministru Malti għall-ospitalità li jintlaqgħu biha. Dear Prime Minister Abela, dear Robert, thank you for hosting us here, and I'm pretty sure we will remember, all of us, this meeting. Not just because of the nice setting, but also because we had a very fruitful discussions and all the decisions and conclusions were taken anonymously. Well, thank you very much, Robert, for your very kind hospitality in this meeting. Dawn l-istqarrijiet mill-mexxejja li ġew f'pajjiżna juru kif lan li pajjiżna iservi ta' pjattaforma bejn diversi pajjiżi, inkluż dawk mill-Afrika ta' fuq, intlaħaq u se jservi ta' benefiċċju fil-Kunsill Ewropew xahar id-dieħel fejn il-pajjiżi tal-Mediterran mistennija li jikkomunikaw pożizzjoni komuni li ġiet stabilita f'pajjiżna.